A znam i ja da države sve više kradu od svojih građana i uvjeravaju ih da je to za njihovo dobro. Da svjetski novac propada jer banke lažu i kreiraju ga iz ničega. Da nas farmaceutska industrija namjerno truje kako bi nas mogla liječiti. Ali brate, kad dođe lito, samo su univerzalna pitanja na pameti. Meni je najgori upad ženskoj bio kad sam je pitao je li djevica. I onda je ona rekla, a jesam, šta ću? Ja sam rekao, pa ja sam blizanac. Da bi dala plešćurinu. Pa volim oženjene i neoženjene i šta ja znam, sve između. Tanke, pamet, smiš, eto. Sviđa mi se garave, lipe, imućne, zdrave, uranjene i s atributima domaće, nenašminkane. Mora biti iz naših planina, znači sve između Hercegovine i Niša, sve može. Radnice, sviđa mi se patnice, zeke, zekaste, vrckaste. Ja volim Amazonke da se mogu s njima potezati, ne volim neke slabe tanašne cure. Da metla nije za letit, nego za čistit. Ja volim da ne izlazi iz kužine osim kad ne zoveš. Karakterne, da imaju muda. Ja kad dođem sa svojim tamićom, onda sve take padnu. Ja zavrtim svog tamića, ja i moj stric Iko i jel, sve žene se sviđaju većinom sve žene. Bila je malo starija od mene, laga sam joj za godine, ali pisao sam ljubavna pisma i nešto ala si rano da Bržerak, zaljubila sam u mene. I onda je saznala da sam 88, dala mi plesku i rekla bižića od mene. A primijetiš šta ona ima najbolje, jel? Ako ona ima dobro grude, onda primijetiš grude, ako je lipa u glavi, onda je lipa u glavi, to ti je to. Može biti malo blekast, aj. Meni je najdraže kao žena cota. A može biti i mutava. Ej, može biti muta. Nije ništa ne govori, ja. Kao žena cota, onda mi je to najljepše, onda se sve obline, treskaju se, pa vidiš dobro šta ima, šta nema. I ne znaš di će puca penal. Lijevo ili desno puca penal. Cota ona do penala i ne znaš di će puca. Trebala bi radišna, ovako poštena žena. Neću da je svako po njoj skaka i etat. Sadašnjoj curi, kako sam letio, ne sjećam se ni ona. Pijana ljubav na prvi pogled. A šta na ženi prvo primijetim? Dlake ispod pazuha. Muškarac ne smije osjećati emocije, kamo li pričati o njim? Ja sam papušar i ponosim se tim. A to je tako, bar sam iskren. Jedna se opila i rekla mi stan tu iza zida i ja sta iza zida i gore ona mene okrene leđa, ja okrenem leđa, ona to ovako čučne i uvati mene za noge i piša. Mi smo izašli vani, svi su bili unutra, znači u kafiću, ja sam je odveo da sidemo vani. Konobar nije došao 45 minuta. Čim je konobar došao, ja sam rekao, predugo sam čekao jedan čak. I odveo sam je onda nakon toga kući. To je pravi apostol. Boli me briga, ništa neću platiti. Nikad. Što su to analni otvori? Nemam pojma, to su razni otvori. Jeste li kad bili u analnom otvoru? Ne. Kad se popišala u gaću. I još mi to rekla. A nije jedna je prnila bi. I rekla još da je ona. Ta sam. Tu. Ja jako cijenim i poštujem sve žene. Ja sam rekao prošli vike ono što je Đuro doveo da sam na brodu da radi nešto. I onda me ona pita šta si po horoskopu, ja kajem vage, ona govori obožavam vage. Šta god da sam rekao. Da sam rekao žilja sam bjeloglavi sup, ona bi rekla da voli supove. Sutra se ne sjećaš kako si joj uletio. Tako. Najčešće nema uleta nego izgrabiš. Pa što? Evo, to je najbolje. Što one najviše vole? Ženskoj treba pristupiti hormonima, znači ona treba osjetiti tvoje hormone. I onda bilo što kažeš sve. Ako si ti dobar, sve igra. I nije prepoljučljivo se prati tjedan taj kad ideš van. Obavezno pojesti kapulu. Znači moraš preskočiti drkanje, ne smiješ drkati 5-6 dana, da se napuni hormona. Da ona osjeti taj testosteron, to se mora osjetiti. Da se vidi u očima da se lud. Kad žena ne osjeti hormone, nema tu ni priče puno, priča ne može pomoći. Poslije hormona osjeti glavić i to je to. Svi imamo tajne
koje želimo zadržati samo za sebe. Ali uvijek nam je zanimljivo kad otkrijemo tajnu koju je skrivao netko drugi. Bez tajni nema ni teorija zavjere. Bez tajni nema ni tračeva. Pratite nas i dalje. I zato, cure, nemojte propustiti ovu priliku, jer vi trebate mene više nego ja vas.